тамошобинони азиз, ассалому алайкум. барномаи иттилоотии хабар 24 аз телевизиони Сомон манзуратон мегардам. Имрӯз сешанбе 12 майи соли 2020 дар студия бо шумо Луқмон Ҷӯйраб. Як имрӯз дар барнома тамошо кунед. Дар сол ба маҳдуд кардани равоҳо байни шаҳру ноҳияҳо тавсия доданд. 3 нафар бемороне ки зери назорати табибон буданд, пас аз муолиҷаи пурра ба хонаҳояшон ҷавоб дода шуданд. имтиҳоноти хатм барои синфҳои 9 ва 11 аз 15 то 24 июн баргузор мешавад. мардум мегуфтанд ки накунед, аммо онҳо умед доштанд ва ба кор шурӯъ намуданд. аз санаи 12 май як давраи рӯзҳои корӣ дар тамоми Русия хотима меёбад. бинандагони азиз, дар бори ин ва дигар хабарҳо тӯли чанд дақиқа бароятон маълумоти мухтасар хоҳем дод. ҷаласаи навбатии шӯрои вазирони корҳои хориҷии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шакли конфронси алоқаи видеоӣ таҳти раёсати вазири корҳои хориҷии Ӯзбекистон Абдулазиз Комилов баргузор мешавад. таври раёсати иттилооти вазорати корҳои хориҷии Ӯзбекистон хабар медиҳад, дар кори конфронси видеоӣ ба ҷуз вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин, инчунин роҳбарони идораҳои сиёсати хориҷии Озарбойҷон, Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Русия, Ӯзбекистон ва Туркманистон, раиси кумитаи иҷроии иттиҳоди давлатҳои мустақил, котиби иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил Сергей Лебедев ширкат меварзанд. гуфта мешавад, дар чаҳорчӯби мулоқот оид ба масоили муҳими байналмилалӣ ва ҳамкориҳо дар доираи иттиҳод, рафти амалисозии нақшаи машваратҳои бисёрсатҳа байни вазоратҳои корҳои хориҷӣ дар доираи иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2019 ва нақша барои соли 2020, инчунин роҳу воситаҳои муқовимати муштарак бар зидди паҳншавии коронавирус табодули назар сурат мепазирад. аз рӯи натиҷаҳои ҷаласа имзо як қатор санадҳо дар назар аст. дар ин болор оҷонсии иттилоотии Азия Плюс хабар додааст. барномаро идома медиҳем. роҳбарияти вилояти Суғд дар машварати корӣ оид ба мубориза бо коронавирус ки рӯзи 11 май раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода баргузор кард, тавсия дод ки рафту омади шаҳрвандон байни шаҳру ноҳияҳо маҳдуд карда шавад. бино ба иттилои хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд, дар машварати корӣ ба масъулин дастур дода шуд ки дар байни мардум корҳои фаҳмондиҳиро пурзӯр кунанд, зеро ҳоло ҳам дар шаҳру деҳоти вилоят сокинон бе истифода аз ниқоб гашту гузор доранд. омадааст дар хабар ё қоидаҳои гигиени шахсиро ба таври зарурӣ риоя намекунанд, масофаи байни якдигар ҷамъ наомадан, миқдори зиёди мардум дар нуқтаҳои фурӯши хӯрокии умумӣ, рафту омади хонаводагӣ то ҳол идома дорад ки риоя накардани меъёрҳои бехатарӣ боиси зиёд паҳн гаштани беморӣ шуда метавонад. гуфта мешавад, дар машварати корӣ тавсия дода шуд ки байни шаҳру навоҳии вилоят бе зарурат рафту омади шаҳрвандон кам ва худҳимоякуниву дар хона мондан аз ҷониби аҳолӣ риоя карда шавад. дар бораи чӣ гуна ҷорӣ шудани ин тавсияҳо ва бо кадом реҷа амал кардани онҳо маълумот дода намешавад. бино ба маълумоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, то соати 17:30 11 май дар Тоҷикистон 661 ҳолати сирояти коронавируси нави COVID-19 ба қайд гирифта шуда, 21 нафар аз ин беморӣ фавт дидаанд. дар ин бора оҷонсии иттилоотии Азия Плюс хабар додааст. бинандагони азиз, барномаро идома медиҳем. бинобар андешидани чораҳои зарурӣ ва пеш аз муҳлат ҷамъбаст шудани имтиҳоноти давлатии хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ аз 9 май қарори Сиёсати ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 ба тасвиб расид. тибқи он, хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбии Тоҷикистон аз рӯзи 10 май ба таътил фиристода шуданд. бино ба иттилои маркази матбуоти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин хатмкунандагоне ки бо сабабҳои узрнок дар имтиҳоноти аттестатсияи хатм иштирок карда натавонистанд, супоридани имтиҳони онҳо ба фасли тирамоҳ гузаронида шуд. ҳамзамон тибқи қарори мазкур вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор шудааст имтиҳоноти такрории аттестатсияи хатми давлатиро барои донишҷӯёне ки бо сабабҳои узрнок дар имтиҳонҳои аттестатсияи хатм иштирок карда натавонистанд, дар мувофиқа бо ситоди
ستاد جمهوری اوید و پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا کووید 19 تشکیل نمایند. قرار مذکور تنها برای ختم کنندگان سه زینه تحصیلات، مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی، لیسه‌های کسبی تکنیکی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی، کالج‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی، دانشکده و دانشگاه‌ها متعلق است. یعنی بند چهارم قرار قبلی ستاد جمهوری اوید به پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا کووید 19 از 5 می امتحان‌های ختم برای ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی در صنف‌های نهم از روی 4 فن و در صنف‌های 11 از روی 6 فن از 15 تا 24 ایون سال 2020 برگزار گردیده به تغییر مانده است. امتحان‌ها برای ختم کنندگان صنف‌های نهم و 11 مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی در روزهای مقرر شده برگزار می‌شوند. قبلا مرکز مطبوعات وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان اطلاع داده بود که با یک قرار ستاد جمهوری اوید به پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا کووید 19 که روز 30 اپریل و تصویب رسیده است برای دانشجویان کورس‌های 1، 2 و 3 مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی تاجیکستان بنابر از خود شدن برنامه‌های تعلیمی از 4 می تعطیل تابستان اعلام کرده می‌شود. امتحانات تابستانی این دانشجویان از روی ریتینگ‌های یکم و دوم جنبست و بهاگذاری می‌گردد. برای ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی تاجیکستان جنبست امتحانات دولتی ختم تا 15 می سال 2020 پیش بینی شده است. بینندگان عزیز برنامه رو ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان تصمیم گرفت که مدت بودوباش شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی را که موقتا در حدود تاجیکستان قرار دارند تا 1 ایول سال 2020 تمدید کند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان این قرار در چهارچوب چاره‌های اندیشیده شده اوید و پیشگیری انتشار بیماری کووید 19 قبول شده است. اولی ماه اپریل نیز با همین مقصد در تاجیکستان در مورد ورود و خروج شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی طریق همه دیدبانگاه‌های نظارتی در سرحد دولتی تاجیکستان محدودیت‌ها جاری شده بودند. در خبر دایر به مشخصات تماس با سرایت کنسولگری وزارت کارهای خارجی و دیگر ساختارهای دخلدار معلومات داده شده است. در این باره آژانسی اطلاعاتی ایز پلاس خبر داده است. چند نفر مریضانی که در بیمارخانه مرکزی شهری کانیبادان بستری شده بودند و زیر نظارت طبیبان قرار می گرفتند پس از معالجه پوره به خانه‌هایشان جواب داده شدند. تفصیلات بیشتر را در گزارش همکسبانمان تماشا کنید. از بیمارخانه مرکزی شهر کانیبادان 3 نفر بیماری که با مریضی التهاب شش بستری شده بودند پس از شفا یافتن به خانه‌هایشان رخصت شدند. سردکتر بیمارخانه مرکزی حسین بایسمی قید کرد که طی چند روز است که طبیبانی با تجربه از جمله طبیب سرایت شناس کریم جان بالتایف، دکتر نجات حسن بای کلانов و دیگر شفاکاران به معالجه بیماران در شعبه بیماری‌های سرایتی مشغولند. تا امروز 12 نفر به این شعبه بستری کرده شده. امروز 3 نفر پرره طبابت یافته و منزل‌هایشان جواب داده شدند. با تابع بلند با سلفه آمده بودم. طبیب جورایف و عبدالمجید مک نقل قبول کرده معالجه نمودن و اینها بالتایف کریم جان و کلانوف حسن بای که یاردم خدا شکر رساندن. شب روز پیش مانده بودن. همشیره ها و نه یاردم کردن و کلاموی ماندن رحمت به اینها پرینه په مفنه په مایره په اینا همشون به رحمت های کلام. شرایط چه بود؟ شرایط همش نقص. 3 محل وقتی گرم خدا شکر همش نقص بود. بیماران و طبیبان از دستگیری‌های پیوسته دولت و حکومت کشور اینچنین شخصان سخاوت پیشه و خیرخواه که در حق آنها غمخواری می‌کند و از جهت تأمین داروواری، لباس‌های طبی محافظتی، عینک‌های طبی، دستپوشک‌ها، نقاب‌های طبی، خلعت‌ها، موادهای آنتیسپتیکی، موادهای پاککاری و تمیزکاری تأمین می‌سازند، اظهار قناعتمندی کردند. هیئت ستاد شهری نیز تحت راهبری رئیس شهری کانیبادان ظفربک دولتزاده پیوستر در پهلوی طبیبان قرار داشته در تأمین مواد ضروری مساعدت می‌کنند.
ҳангоме ки ҳайати эҷодии мо дар беморхона қарор дошт, аз кумитаи маҳаллаи ба номи Кӯйбишев кӯмаки моддӣ маводи озуқа дастрас гардид, ки далолат мекунад мардуми Конибодом нисбати тақдир ва вазъи саломатии ҳамдигар бетараф нестанд. шаҳрдории Душанбе дастур дод ки фаъолияти кошонаҳои ҳуз, сартарошхона, мағозаҳои фурӯши телефонҳои мобилӣ ва нуқтаҳои шустани автомошинҳо то 31 май қатъ карда шавад. таври дафтари матбуоти шаҳрдории пойтахт хабар медиҳад, ки ин қарор бо мақсади ҳифзи тандурустии сокинони пойтахт аз пешгирии бемории сироятии коронавирус COVID-19 қабул шудааст. гуфта мешавад, сохторҳои дахлдори шаҳрдорӣ вазифадор шуданд, ки дар ҳамкорӣ бо роҳбарон ва масъулини кошонаҳои ҳусн, сартарошхонаҳо, нуқтаҳои фурӯши телефон ва шустушӯи автомобилҳо дар ин муддат корҳои безараргардонӣ ва дезинфексиониро мунтазам амалӣ намоянд. ёдрас мекунем, ки қаблан фаъолияти бозорҳои фурӯши либоси шаҳрии Душанбе низ то 31 май манъ карда шуд. дар шаҳри Душанбе инчунин меҳмонхонаву қаҳвахона ва тарабхонаҳо низ айни замон кор намекунанд. дар ин бора оҷонсии иттилоотии Азия Плюс хабар додааст. бинандагони азиз, барномаро идома медиҳем. дар ноҳияи Восӣ як гурӯҳ мардум муқобили он буданд, ки иқлими онҳо на ба ҳама дарахтони мевадеҳ мӯътадил мебошад. аммо як нафар деҳқони ҷавон ба ҳама гуфтаҳои мардум нигоҳ накарда дарахтони гелосро шинонид. оё имрӯз дарахтони шинонидаи деҳқон ба ҳосил даромад ё на? гузориши барномаро дар ин хусус тамошо кунед. дар ноҳияи Восӣ дар ҷамоати деҳоти ба номи Абдиавазов деҳаи Гулобод ин боғи гелос мебошад. бо идеяи Комил Назаров ва заҳмати аъзоёни хоҷагии деҳқонӣ Наим 2010 5 сол пеш бунёд шудааст. бо маслиҳати падар Комил яке аз аввалинҳо шуда дар ин ноҳия ҳамин гуна боғ бунёд кардааст. бо ин амали ҷавонмардона Комил собит сохт, ки дар ноҳияи Восӣ ҳам гелос мешавад. гелос аммо худам интихоб кардам, ки гелос мақсад нест дар ноҳияи Восӣ. гуфтам ҳамин мутахассисро пеша пурсидам ҳамин чиз мешава. мутахассисо гуфтам бале мешавад. мақсад дар зени ҳамин мардуми Восӣ ҳамин хатло замин ҳамин яки гармай намешава. ман ҳамин чиза аввал пешакӣ рафтам дидам дар ноҳияе ки гарман, масалан Шаҳртӯз, Қирған дидам кишида ҳамин чиза омадам кардам. то ин 5 сола ҳамин мутахассисо қадидне ки кор кардам, фақат ҳамин тавсия пурсидам чӣ кор кардан дар кора, ҳамаша сари вақт кардем мешидаем. мақсад ҳамин чиза дидем ки мешидаем. ҳамин одамо мегуфтанд ки намешавад чиз, ҳамин чиз намешавад, накунен, хитон меҳнат накунен, азоб накашен, накунен. мо гуфтем ки ба доди Худои таоло аст. шид неша наши таваккал ба Худо. баъд яи гелос кардем, ҳамин гелосро овардем шинонда. дар парвариши ниҳолҳо Комил аз таҷрибаи боғкорони шаҳри нав истифода кардааст. Нуриддин Рустамов агроном аст. ниҳолҳо бо маслиҳати ӯ шинонида шуда коркард карда шуданд. гелос соли шашум пурра ҳосил намедора, лекин ки аз баски ки ин ҳамаи ҳамо гуфтаҳои мара карду ҳамаи агротехникае иҷро кард, 5 солда ози ҳосилаш нағзад. имсол сол вазбин омад, айни ҳосила вақти бардоштанаш вақти довурчагиш қурагиш да барф борид. бисёри ҷоҳо ҳосил ҳисоби ки нашуд, лекин ба ҳамин нигоҳ нагарда инҷо ҳосил бисёр хуб шуда гия. коркарди ниҳолҳои боғ мутобиқи меъёрҳои агросаноатӣ ба роҳ монда шудааст. ҳамин қадар қад доранд. моҳи май ана ҳамин гуна ҳосили фаровон доранд. беҳбудии дигар ин аст, ки ҳосили пухтарасида бедушворӣ ҷамъоварда мешавад. исбот карданӣ будем ки меша дар шароити Восӣ, дар шароити тамоми кӯлоб ҳамун сортҳои ҳама хуби гелоса дар тамоми шароит кардан мумкин. рози камтар меҳнат кардан дар кор, камтар таҷриба дар кор, дигар ҳеҷ чи дар кор нест. меҳнат ҳам бисёр не, камтар таҷриба, камтар меҳнат. дар ҷамоати деҳоти ба номи Абдиавазов бунёди боз як боғи нав ба муҳайё гардидани ҷойҳои нави корӣ мусоидат намуд. дар корҳои мавсимӣ боғи гелос зиёда аз 30 нафар сокинони деҳот ба кор ҷалб гардиданд. шумораи коргарон соли оянда аз ин ҳам зиёд ҷалб мегарданд. тибқи дастури супоришҳои сипосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таъмини амнияти озуқаварии кишвар дар ҷамоати деҳоти Абдиавазов низ
کشاورزان بغیر از زیرورتکاری باز به بخباری هم نیز مشغول شدند و توجه زیاد پیدا کردند. از جمله ما امروز در خواجگی دهقانی نهیم 2010 هستیم و میبینیم که باغی که اینها با زحمت و مثلا مهنت بسیار باغ بنیاد کردند و امروز حاصل یکمی اون را گنداشته ایستادند و این بعد نیز جماعت کوشش میکند که بهره رشد ساحه باغداری توجه کشاورزان رو باز زیاد نماید. متخصصان گفتند که گیلاس در اقلیم گرم مثل ناحیه واسه همین گونه شیرین و صفتش اعلی پخته میرسد. من صفات دیده است، من کالیبروفکاش ببینید که این کالیبروفکا در بازارهای جهانی کالیبروفکای 35 میگن 35-40 میگن. این کالیبروفکا ترکیه هم در خیلی کالیبروفکا رد کرد. جا حاصلش همه روزا کاری حاصلش ای کالیبروفکای 30 بلنده. ای حاصلش در بازارهای جهانی هم کنکورنت способнее да. همین جوابگوه. گیلاس را جمع‌آوری نموده در چنین قوطی‌ها جای میکنند. با همین ترتیب این محصولات برای صادرات آماده کرده میشوند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. بینندگان عزیز میگذاریم به خبرهای خارجی کشور. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که از سنه 12 مای یک دوره روزهای کاری در تمام روسیه خاتمه می‌یابد. تدبیرهای محدود کننده در آن منطقه‌هایی که بیشتر به پاندمی از کرونا ویروس گرفتارند باقی خواهد ماند. دایر به این و دیگر خبرهای خارجی کشور از نوار برنامه آشنا کردید. موشک هوایی ایرانی جمران هنگام مشق‌ها در خلیج عمان به کشتی یاری‌رسانی کنارک ضربه زد. 19 ملاحون قربان شدند، 15 نفر دیگر مجروح. رسانه‌های ایرانی خبر می‌دهند که این حادثه هنگام آزمایش موشکی ناوی ضد کشتی رخ داده است. معلوم نیست که چند ملاح در کشتی بودند. نیروی بحری ایران گفت که آنها حادثه را تحقیق می‌کنند. عربستان سعودی و ایران تهدیدها را به جایگیر کردن انشاءات نفتی عوض می‌کند. ایالات متحده آمریکا ایران را در حمله به تانک‌های خلیجی فارس متهم می‌کند. حادثه در گلوگاه هرمز رخ داد که توسط آن تقریباً از 5/1 جهان نفت وارد می شود. کانارک کشتی یاری‌رسان است. سرچشمه‌های گشوده نشان می‌دهند که آن در نیدرلند استحصال شده سال 1988 به کار انداخته شده است. حادثه روز یکشنبه در شرایط کاملاً گوناگون هنگام تیراندازی به نقشه گرفته رخ داده است. فریگاتور جمران به نوع کشتی‌ها دخل دارد که در ایران استحصال می شود و رمزی سمت نوی رشد پارک ایران را نشان می‌دهد. سوختار در یک خانه اینترنت برای پیرانسالان در کراسنوگورسک باعث تلفات زیادی آدمان گردید. 9 نفر وفات کردند، 9 نفر دیگر در بیمارخانه، 6 نفر در حالت وزنین. این حادثه شبانه رخ داد. بعضی از مهمانان توانستند از بنا بیرون شوند. سازمان دهنده این حادثه سوختار علکای دستگیر شده است. هنگام خاموش کردن آتش جسد 9 نفر از 66 تا 90 ساله با سوختن گرمیدهی دریافت کرده شد. 9 نفر دیگر در بیمارخانه بستری شدند. طوری که در وبسایت نشان داده شده است نفقه‌خوران سابقه‌داران جنگ بزرگی وطنی معیوبان، بیماران روحی و بستری و پیرانسالان بیماری‌های تبابتی قبول کرده شدند. هنگام بستن شرطنامه آنها اجازتنامه معین نشان دادند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که از 12 مای یک دوره روزهای کاری در تمام روسیه خاتمه می‌یابد. تدبیرهای محدود کننده در آن منطقه‌هایی که بیشتر به پاندمی از کرونا ویروس گرفتارند باقی خواهد ماند. راهبران منطقه‌ها می‌توانند مستقلانه پای در پی سبکگردانی یا تأمین چاره‌های کرانتینی را حل کنند، گفت راهبر دولت. محدودیت‌ها برای گروه‌های خطر، آدمانی از 65 سال بالا و آنهایی که از بیماری‌های مزمن رنج می‌برند باقی می‌ماند. پرزیدنت از روسیه خواست که چاره‌های پیشگیری بیماری‌های شخصی خود را پرزور کنند. دوستان عزیز احتیاط شوید. لطفاً توجه شما را حالا به چاره‌های شخصی پیشگیری سیرایت نگاه دارید و حتی تقویت دهید، گفت ولادیمیر پوتین. سروزیر بریتانیا باریس جونسون به وضع پلاتی کمیسی‌ها گفت بریتانیا با آزمایش‌های دچار آمده است که در آن هر گونه اقدامی نادرست می‌تواند فلاکت‌وار باشد. وی باید به پارلمان‌ها نقشی کرانتین حکومت را شرح دهد و به تنقید رقیبان خود که او را در نبودن واضحی زبان که تفسیرات دوخوره و نافهمی‌ها را در جامعه به وجود آوردند پاسخ دهد. آنها اینچنین درباره مشکلات فهمیش با اتفاق‌های کسبه درباره نبودن توصیه‌های مشخص برای کارفرمایان اوید به تأمین بی‌خطری کارمندان هنگام برقرار کردن فعالیتشان صحبت کردند. طبق معلومات حکومت در بریتانیای کبیر تقریباً 2 میلیون آزمایش برای کرونا ویروس گذرانیده شده. دلیل سرایت بیش از 220,000 ساکنان کشور تصدیق شده است.
کسی که با قلمرو کاخ سفید وارد می شود باید نقابی محافظتی پوشد. این امر روزی دوشنبه عملی گشت. این فرمان با یک شخص دخل ندارد. خودی راهبری مأموریت ایالات متحده آمریکا که گفت مقامات فدرالی توانستند این مشکلات را قبول کنند و شماره کافی سنجش ها را سپارند. خود ترامپ هر روز سنجش می‌گذراند. آنهایی که یا در خانه‌های پیرانسالان کار می‌کنند یا در آنجا زندگی می‌کنند افضلیتی برابر دارند. ساکنان مؤسسه‌های طبی و اجتماعی حداقل 1 میلیون و آنها باید در جای اول تفتیش کرده شوند. حالا در مجموع بیش از 9.5 میلیون آمریکاییان آزمایش‌های ویروس را از سر گذراندند. برای توسعه قابلیت سنجش من امر دادم که الکی تصدیق شده است. باز 1 میلیارد دلار را به مقامات حکومتی محلی انتقال دهند. کاخ سفید دستگیری مالیوی را افزایش می‌دهد زیرا آن طلب می‌کند که چاره‌های کرانتینی از جانب حاکمان جاری کرده شوند. بینندگان عزیز این بود هم خبر گزارش‌هایی که تا این دم منظورتان گردانیدیم. در همین جا تا روز دیگر مهدی شما خداحافظی می‌کنیم. خیرتان سیادتون خانه آباد باشید.